Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai kan buk thau chewa voin hi kumsang ni somni pathum July ni som le pasari ani kan video masa khan marim pui special assembly han kawa khan declaration han siam kha kan ron puang jar towa marin pui special assembly in thu chua an siam nuloka hian en biran sing chuan Mizoram nen hian tho hom na thazok an nei adu thule Mizoram Chief Minister Ming Ronman Sonin Rui Lo Dona Konga Thoho na Thazok Nai Turin Rot na Haron Siamani Mase Chanchin Kanbuat Selai Hian Mizoram Chief Minister Puzoram Thanga Hian Chanlet na Alanai Rilo Ani Manipur State ta Zofa Tele Mizoram State Chunga Mizomi Puita Hian in Thunzom Nale in Unaw na Nget Zok Kansiam Chome Kaniti Hi en Biran Singh hian Harrieta wangin Mizoram State Chief Minister hi Aron Betlon Tani in Harrieta Communal Chief Minister en Biran Singh hian Nizan Thleng Khan Haro Relan Nuaya kan Unaw Zofa Tachu Meitei Hoten Han Thata Thingtlang Khorang Thranga kan Unaw te Omna Munte Bein Han Halboka Heng Harsat na lian tak tak hi Zofa kan Unaw Telaka Meitei Hoten Manipur State Chunga An Thlentir Mek Lain Thoho na Haron Rothi Rainbow Mizo Channel chuan in Musitna kan ngaya aninen hian Mizoram State hian relationship engma nei kan dulo ani Manipur State a buaina lian taka achhuatir lampang khan nampasal thata jingami tlangwal bungthang lur chu frontline na adiuti na huna meitei hoten hankap hliama kan chanchin thar kaltalama khan report kan ron petoa Aliam hi anat ema wangle Manipur State boina wangin Lamka Hospital hian enkolna duthu samang aomlova chuwang chuan civil hospital aizola ronda ania tlangwal bung thanglur hi hunrai tak chung aizol civil hospital hian enkol ania masenizan dariat vela khan aliam hi tur zolovin chatuan ram minpan santa ani nampasal thra kan ui lea Mar Student Association chuan athi thu hi an hriat vele an throi tu ten Aizol Civil Hospital hi rang takin an pan khom hala hebaka hian Marin Pui Mizoram region an throi tu ten Manipur State ta an kholama thon ho angai wangin boipui ngai thulang jong jong te an boipui ngala nampasal thra bungthanglur hi tollo puanin han tuama Manipur State ta an khua an khasulam panin an thaliam ta ani ahun topa hian aizola tanga tuiwai thleng ambulance pulal chandamaral te ministerin ahman man atum saka kuangmoi tak mar in pui Mizoram region in an siama tichuan tuiwai tanga an khasu an khua thlenga kaltur hian kongpui pa ngaya zo ngam hani lo wangin longmanga kal hangaya longman man hi pungur sanglur senate MLA in atuma tichuan pusilalun thanga EMSIC Cheng sang ni ahlan bok ani zofa te tana anun na hlutak lantu tlangwal bungthanglur hi kan ngai sangin Rainbow Mizo Channel chuan zana chibai kan buk ani nimin chanhulam pangatang khan Manipur State chunga boina lian tak tak mai ha thlengzui le ta Lamka frontline David Chek thina mun Langza village area vela meitei hole zofa pasal thate in kana athlenga Mase hein kana hi munle muna inka vak nilawin sniper te hanin ral sai hani deuh bara nimin chanu dar khatvela khan hetiang hian langza hian in kana hi athlenga meitei lama hian hliam tuar hanam nuala mase zofa kanunaw telama hian hliam tuar hanam lo thung ani hetianga Lamka frontline lampanga in kana athlen nuwa hian Nizana Khan Bishnupur district chunga Phailang village in kana atheng ve boka Bishnupur hi zofa te dominated area chu anina meitei ho ta khua henge maza tom boka heng meitei khothren khatatang hian misual rol te ron kalin Phailang village hian in kana hanron chok chuaka hliam tuar hanam nuala nunna chana no memti hi chanchin kanbot selai thleng hi chuan hriat chian thei alani ri lo ani hliam tur te hi zofa te lama nilovin meitei holam hania engzat chiange liamtor ti hi hriat thei anilawa meitei ho jinga hian nunna chan po anom nual mai theni tin report kandong bok ani hetianga Bishnupur district chunga tharum thoa in beina achumek lai hian nizana vek khan kangpok pi district chunga
thangbu village le ache vela in kana athenga helai muna hian zofa pasal tha dangte omlovin volunteer te chau anoma volunteer po hi anom tlem hlea meitei ho hian hei hi an hriani nge in harinoma meitei arm group ho tele meitei police commando te ron kalin thangbu village a hian tharum thoa in kana anron chok chuak ta ani kan thu don na ten han saidan chuan kho chunga lu chilin nasa takin hanin kapa mase volunteer te hi han tlema wangle meitei lam hian ral thuam te han nei tha commando ne na ron thok ani wangin lo thai lovin volunteer te hi an nung tolta mase thangbu village cheng mitam tak te chu amma in hanlawin thiar chok vek towa civil mi tlem tele volunteer te chau hi hekhua hian anomani tichuan kangpok pi district chunga thingkai area thangbu village atang hian village defender te antol nungta ka wangin khochunga hian meitei police commando tele meitei arm group ho ta chu rong takin an chea inan mu masaka piang chu an haltan ta hebaka hian thangbu village cheng thin pijang kholun le chiru mi pakhat chu meitei ho te hian anmana mase meitei ho ten an hriat chian nuwa chiru mi hi an chhuale ta kan hriat thiam dan tur chuan chiru hi ama chuan zofa ta jinga zona thak chipeng pakhat ani thina mase tuna chuan naga anga in chalin naga chipeng pakhata chhertel hanito ani amma in harambai tengolten naganu rong taka hanlo tha to wangin naga le meitei inkara hian borok thalo tak awm chhomeka hei wang hian naga chipeng pakhat chiru mi hanman chu an chuata mase zofa ta jingami pijan kholun chu manin an hreng zui jelo le mani inven himna turpo neilo chu an thatta ani hetianga meitei ho nataka hanron chet nuwa hian bungte chiru khwale thangbuin kara meitei ho hengemo zat anron kalbela thangbu village pumpui hi hal antum nia hriat ania hetianga meitei ho hanron punkhom le tak chiam hun hi nijan dar kole minute somthum bel kha ani kan thu don na ten han saidan chuan meitei ron kal kan ti te hi UNLF meitei militant te ania khwale khoin kara hian thranem tak anonom mana mase thangbu khwa han hal ma hian naga arm group NSCN HM te chuan lodangin UNLF tanena hian kan area chunga hian buaina in siam hi kan rem tilova thangbu village area tang hian inin nuk dok ani lo chuan kanin ka atul don ani tin kir turin han hriat tira ti chuan UNLF ta hian NSCN IM tanena in ka chu an ngam talonin halanga an kir leta mase hetianga an kirna konga hian army ta chuan kaltang phallowin tharum thona chokchok tu te hanni tin hanlo dang vele thunga ti chuan UNLF ta hi NSCN IM tele army te inkara hian antang khangta ani hetianga antang mek lai hian zofa pasal tha ta chuan kan mi le sa kan u nau te an thawangin thinrim takin UNLF te omna mun hi ron panin hanon kal chuaka meitei helpol UNLF tanen hian in kana thlengai turangai ania mase chanchin kan buat sailai hian helai muna thil thlandan hi engma hriat thei ani tarilo ani notice life chuan report anpek danin Manipur state chunga mun sang in kana athleng thara hengin kana mun te hi hilai riale valley area border vela ania Kangpokpi district area chunga Phaileng village ate New Sekmai area te Imphal ne na hanin rina border vela te in ka na hi athlengani tin han reporta anni po hian thil thlendan hi chiangkwang taka report thai an nei rilo ani kan video masa naganu meitei ho te arambai tengol le meitei nu ho merapai bis ho ten an tha chungchang kha kanon soitowa Khawang Khan United Naga Council chuan thu chua an siama Miss Lucy Marem tha ani chungchanga hian meitei arambai tengol ta chu hanin rol ngeya arambai tengol ho kuta athlen ma hian meitei nu ho tharum thoa chefau thin meirapai bis ta chuan ngai sain ti luina mangin arambai tengol ta hena hian an hlana Manipur state aboi nuwa heng arambai tengol ta hi private militia indin thar hania heng hole tharum thona te in thana po telvezel thin
Meitei Women Organization pakhat meirapai bishotanan hian inzom na anneya Miss Lucy Marem Thana Khan anpani hian innam hnoi veve ania chuwang chuan United Naga Council chuan kandem takzeta poisailo nagami an thana hi barbaric akaniti in UNC chuan kanpomani antibok anthu chua anthu jiak zongjong hi chu soivek lo maila apoi molai hi hanpoinau taila United Naga Council chuan serious takin hethil thlengchung changa hian demand asiama pakhatna chuan Manipur State Sarkar hian arang thayang berin chople chilin Constitute Judiciary Inquiry Committee hadin turania he crime dan bo chiatna in nam hnoi zongjong ta chu arang thayang berman turin kan phut boka chungzinga chuan meitei meichapol meirapai bi sojinga in nam hnoi na nei zongjong te po mantel turin kan phut bokani point number panina chuan hetianga thisan chua naga unaunu Lucy Maring tha anina hian in nam hnoi man zongjong ta chu anthilti phuto kangchia hremna peturin Naga customary law nuaya rural sak kan phutani antibok United Naga Council hian heng anthil phutahi Manipur State Sarkarin tilhotling turin darkar sompani chung anhak dona heme chung hian Manipur State ta Naga area zongjonga total shutdown nei ani dona anthu chua hanjialan dan hi chuan tukin jing daru katrang khan total shutdown hi nei tranin zanin daru khleng hian total shutdown hi nei turin ruam manna ansiama hemi hun chung hian anthil phut te hi ti hlotlin ani lawani chuan darkar somli pariat chung total shutdown hi kalpui chunjom le tur ania hei baka hian malakna dangpo nei chunjom kantum don ani tin an soibok hetianga nagalampangin thuchua an siamlai hian nizana vek khan Cedar Hills Kangpokpi district chunga administrative office Committee on Tribal Unity kotu chuan thuchua an siam ve boka he thuchua hian Kangpokpi district chung New Kaithelman B area Thangbu village Meitei Harambai Tengolle Meitei Lipunten Jingdar Kuale minute somthum vela tranga handron beile Thangbu village an hal hi kandem takzatani antia Meitei ho ramro relna ti danglam du tu ten in veina le kho halte anla chunjom zel hi remna le muanna athen theina tur kongdal tu lian tak ania communal conflict result thalo le lian jok hei hian ahong chuak theidona Central Sarkar po hian abeng lau chiturin kan dua Meitei nun rong ho telaka nunna kan chana kan bungrua tam tak ti chiat ani to boka heng zongjong hi chople chila ti top ngal theina turin Manipur State Sarkar lakatranga rural na sranglak separate administration demand mek ti hlotlin hi inrem na le muanna nget aum theina tur kongom chun ani antibok hetianga thuchua sang aum na kara hian Manipur Naga community ten an phutang hian Meitei police te hian ti hlotlin antum ni an soya nizan dareta khan Imphal East Conference Hall Imphal East sa SP chuan press briefing na in media person te ako khoma media meeting hena hian ral thum chi sang an man to te asoilanga Naga meichia Lucy Marim thana chungchanga in nam hnoya an hriat mi pakua an man to thu SP hian asoya an ming hi soivek lo maila heng an mi man te hian ral thum kol an lo nei nual boka ral thum an kol chi sang te hi man sak ani thu SP hian apongjar bok ani ma se tual thana in nam hnoi nia an hriat mi pakua te hi Meitei police te hian Naga customary law nuaya rural sakturin an hlandu kherangem ti ro chu hriat ani talo ani hetilai hian nizan lampanga khan thuthar awma Meitei ho ten in ka na cholsana an re wangwang chung khan in kana lian zokatana in buat saina an lo nei rang ni in a hriata pujang kho au kipne na tanga thu kan don dan chuan Meitei ho te hian zofa te chenna thingtlang khuwa mun sang te lu chil turin mi zani tanga zathum vel bor chu training an pea hei hi Manipur State Sarkar hian a hriat puina hnuaya pek ni in hriat ani boka heng an training tirte hi police sa thunlu turin arrangement siam ani boka anin rem siam dan chuan tribal zofa te chenna khuwa thingtlang khuwa then khat te anlu chilanga hetianga zofa te chenna thingtlang khuwa hian anvalua hlotlin na annaya piangin Manipur State Police sa lalut jel turin in rem siam na annei bok ani heng an training tirte hi civil mi vek ania
in dona muna dan tur le melma te bei dan tur chi krang te an training tira zofa te chena thingtang ko krang bei turin training hi an nei tirani heng training nei ho te hi in kana muna an lo thipal ani chuan zangna domna pek turin rom manna siam ani boka mase he zangna domna an pek tur hi Imphal Phaizolvel Valley area chunga zofa te in mun lo ram te chu anta turin pek ani donani tin an tiam bok hei baka hian ralbe na muna le muntanga an kalvelna an mantur sum engemozat an pe bok ani hei baka hian pujang khoaw haw khip hian hasoi jaldan chuan metei ho ta chuan intelligence lamna thok turin metei pangal ho tele tribal te an mangani ti hriat chua ani bok hei wang hian mi puite film khur atul tak zata metei pangal ho te hi chu a hriat thei maya ma se tribal ta jingami en thatu ta na an man te hi tu te nge an nia zofa ta jingami an niam ti po hriat ani talowa he report kan don hi confirm anga soi ania chuti ni chuan zofa te kan film khur hle atul donin a hriata Rainbow Mizo Channel chuan independent in confirm nai ro chu kan nei thailo ani ole khati zong kha tuntumata na chanchin thar kan bot sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu le ngai thatu zong te kan channel la subscribe lo inom chuan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan lovinen kol thaula Rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia